Švetočnost počala za našu himnu, a потім председатель культурно-просвітного друštva Іван Котляревський і совітомесної заєдниці Bikić Dol Dejan Bobalj здогаднув на історійну подію підписування контракта 1751 року o naseljovanju Rusnacov na toti prostori, a okreme o ich naseljovanju na područje Srimu. Pa jak i každého roku područna kancelarija Nacionalnog sovitu Rusnacov u Bikić Dolu organizuje označovanje nacionalnog šveta. To roku to smo organizovali 16. januara, teraz večer na 6 hodin. Tu nastupima ženska naša špivatska grupa našeg društva, Ivan Kotljarevski. Prečitame podії, zato što označuje toto šveto, daco istorijatu u Bikiću. Očekujeme gostov, že pridu tu z Valalu, z predstaviteljov opštini, jak i iz okolnih mesta. Špivatska grupa Bikićanki z tej švetočnej nahodi predstavila še z venčikom koljadov. My zaviednak na probi vybrali da skeľo písni, ktorý budeme špívať. I to tu sjetočnú písňu, ktorú všade špíva, takže i my toho roku probovali to špívať, da bude tak malo inšak i da bude jak treba. To ti písni máme baš veľo, co sme učili, zato že sme znali i CD, takže my môžeme z njoho vyberať jest dosť písni, a tiž jest i vinčovanky, gde vinčuju i deci i starších. Okrem samih Bikićanov, prisutni bili i gosti z okolnih mestov, ktorí po zakončenju programi na koktelu predložili druženje.